Ginaabi-abi ko ang nga tanan, pagsarabat kita yung pagampo, nga maatuhan ta ini nga problema nga aton ginaatubang yana nga pagtaga coronavirus disease 2019. Diyos nga amay namon, nadagom kami ay imuha amon panginanglan, pangaruan imo panalipod kontrahan novel coronavirus 2019, nga nakamatay na hindamo nga kinabuhi, nga nakadarahi kang kadamaan. Nagaampo kami ay imong grasya, paharan mga tao nga gintuinan hin pagtuon han naturo nga kausahin ni nga virus ug sakit, nganhan kalaksi nga paglurab. Giyahay ang mga kamot ug hunahunan mga ekspertong mediko nga mag-atamanirahan mga sakit, nga may ada kabatiran ug pagpaid, ngan ang mga gobyerno ug pribado ng mga ahensya nga magkaagihin tambal og solusyon hini nga epidemya. Nagaampo kami tungudan mga magsakit, nga higayon may balik ang ira mag-upay nga panlawas. Ihataga amon ang grasya, hin pagbuhat parang kaupayan nga tanan, ug pagtabang ang mga nanginginahanglan. Pinangangaro namon ini pinaagin amon Ginoo Jesu-Kristo, imo anak. Hiya nga nabubuhay o nagahadi upod ha imo, didahan pagkausan Espiritu Santo, hadayon nga mga katuigan. Amen. Maria Santissima, mananabang ang mga Kristiyanos, igampo kami. San Rafael Arcangel, igampo kami. San Roque, igampo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo kami. San Pedro Kalungsod, igampo kami. Amay namon nga ada ka ha mga langit, pagdayawon ang imo ngaran, ikanimuha amon ang imo ginhadian, ipasulod ang imo pagbuot din hatuna og sugad man ha langit. Tagan mo kami niyanin karanon namon, hai kinaadlaw. Pagwadon mo ang amon mga sala, sugadan pagwara namon han nakasala ha amon. Ngan diri mo kami ginuubayaan, basi diri kami pagdadunan mga panulay, kundi bawi kami han mga karatan. Amen. Maghimaya ka Maria, maghimaya ka Maria nga puno kahing grasya, ang Ginoo nga Dios adha imo. Gindadayo ka labihan mga babae nga tanan, ngan gindadayo ka man ang imo anak nga Jesus. Santa Maria nga eroy han Dios, igampo mo kami nga magpakasasala, niyan ug haoras na amo ni kamatay. Amen. Himaya. Himaya sa Amay, himaya sa Anak, ug sa Espiritu Santo, sugad sa tuntinikangan, niyan ug sa kadayunan, ug sa nga tanan nga mga katuigan. Amen.